Kini kedai Darsan Mekhlaya bat ngi priang subhai phi barok sekani thuk kubor mentaga janmit shon phaji kubor ke babnya ini pet shuai kimat bakongsan. Ajing keren Menteri Rang Bakdo Kri Syakipat yang senong ha ka episod basis pakat nyau jong ka man kibat. Kentu kesang United Democratic Party yang Menteri Rang Bak Jelau Konrad Sangma ban penkenria yak examen Higher Secondary School Leaving Certificate kaban salong Shen namar kaya tengko bat ke Election District Council. Kentu ke Kongres kesang hagal yang persyak ya ke sorkar ba kadai banwan ra daki kor ke bor teknologi ban penduna ya kijing ki bami na kijing theng kali hasilong. Lapenlong da kijing ilakai tenrai kum kadak ban rakhe ya kalung kho sngiap ba sispa andu ar jong kyang nang ba ha Giant Hills. Ki kubor ki babnya Menteri Rang Bakdo Kri Narendra Modi mentara sngi ulaong ba kriti sensyar kri kedai kejing syai ke bayalam lenti kri bat ulaong ba kedai kejing sngau sarong ba kriti sensyar kri kendap nyupusan senam ha ka arfun riterik ukala lengkot jong senam banwan. Haba ajing keren sikipat nong senang kari ha ka programan kibat lang ba ka Akashwani Modi ulaong ba kriti sensyar kri kala yang scam ha pedeng sibun kijing tenjo ba kri kalamat la kalong ha kano kono ke benta. Menteri Rang Bakdo ulapen pau ya sibun ki lapen long kum kejing rakhe ya ke Constitution Day mentaus nam bat kan ya beteng baro sisnam ula benrap ru balapen mi ya ke website ba kerpang kata ke constitution75.com ban penyesok ya kinong senong bat kejing kraw jong keriti sensyar kari 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। Hakawai perkaliang yak jingkren Menteri Rang Bakdo Kri Narendra Modi haka episod basis pak nyau jong kaman kibat la plat pat ba ka ba udang keren ni live stream mentara sngi hasnong paham tikri kila West Garo Hills. Kani kejing plat pat ba yak jingkren jong u la le na kabenta kinong snong khanang bakinyo sngo yak jingkren jong u halor ka phang ba per kiba yadai bat kari kiba kentop ya karoi kepar kisin jam terekam bat kentiu ya ki imlang salang bat kejing penkup bor ya ki breu katai kelumpung kalong kakabu na kabenta kinong snong katura panyo sngo ya ki kubor jong Menteri Rang Bakdo Kri kebawan ra ya kejing tali bat kejing kiu jong kari kinong elam snong bat kinong snong kile sim bentaha kelumpung ka balap yang sngob hada kinong snap. Ka United Democratic Party hinin kesngi kalalej banyak kenduk yang Menteri Rang Bak Jelau Konrad ke Sangma buun penkenria ya ke examen jong ka Higher Secondary School Leaving Certificate namar ke tengko bat kesngi ba penlong ya ke jingjit nong mikmat sya ke District Council. Ha ka sithi sya Menteri Rang Bak Presiden ke UDP ba met ba lengdo ula kedau ba ke examen HSSLC kan sedang naduk ke Spoterik Urumpang hadu ke Arhway tarik bat ke jingjit tengko bat kejing penkrek jong ke sengsan hima na kabenta ke Election District Council. Shushu la kedauru ba ke sengi thap vote kan long hak arhui terik urumpang. Presiden ka sengsan hima na keleng persya ba Vincent H. Palau la kentu ya ke sorkar jela ba kedai ban pet ya ki kampenroy na kiri ki ba lakiu bat baka jela kadai ban sim kilat kilenti terekam da ka pendenkam da ki kor ki bor teknologi ki bathamai ban pendunaya ki jing na kadau jong ka jing teng kali hasilong ba pala ula ajing mut ban alor jong kilat kilenti bala ban wanra leng ba ka teknologi ke sorkar jela kadai ban bo ki jing tei kum ki jing king ki ban alor ni flyover ki jaka penyang kali bat ban penhe ya ki surok ha ki nu ki benta ki ba ka sorkar kala ban penhe.
See, the traffic all over the world, there's a challenge in the traffic because of the innovations. If you see in Tura, if you see in Meghalaya, I mean in Shillong or Chuai, or you see in Delhi, you see anywhere the traffic is a big challenge. But the government had to plan ahead. Number one, the government should try to plan move for more infrastructure, like making roads, making flyover, making parking lot. This number one. Number two, the government should use a technology like in Singapore, in Thailand. Traffic is always there, but they use technology. Akash Sagar wen ki brio bapau ha social media ubala pertai ki jingyero ki bayade bat kenyam Hindu hapok yang mani hasnong maulnong East Khasi Hills shan ula ban syakem no ha ki pulit katanat pulit ke jela kala yo jing tep ya jaka ba udon bat shan an seshim ya ki sinjam ki bayade kat kum kabade ban le ki jing pertau Sagar ya ki jingyero nyam Hindu hapok yang mani ha maulnong kala syaken thok jorna ki nong shnong ke jela hadian kate ke jingja katukat ni ki nong shnong kejala kilalit ban ujor da ke FIR persya yau ban dawa pada ban kem mardor yau ka lingsun Jeju Air ka badon sispa propuengut kinong shong kala bthei no hamuan South Korea bat ha kate ke jingja propsan ngut ki breu ki besong ha kate ka lingsun kala klat bat ar ngut ki lalat im kate ke lingsun kala hair ha runway Henry kala lej ban tengko pat ia ke kenro bat kemding bat bthei sendan kate ke lingsun kalawan pha na Bangkok bat bon na kinong shong ha kate ke lingsun ki de kinong Korea kinong penyat hadian ba kila pentikena ya ki breu ki balado no ya la ka jing em mentah kila sedang manwa de kemet jong kila non ka mau kerwat ke badan South West Khasi Hills kala rakhi ya jing dap sis pa snam jongka da ka penlong ya jing rakhi ka ba isong kun u chief executive member ka KHDC uba penyat sing sim ula penher ya kalama ka ba pen i ya jing itu bapura jong ka te ke snong house nam syajar ndai spa ar pasau la play ya ki mau bana ba la penlong ya jing ot ke ha ka ba le don lang ki riu pakmat ku ba nyandros imyong baru ba HS dingdo le nan ong dak tin thare nang ni shakmat ke ei bakashnong kade ban tre ban ya nang ni ban pen kentiu ya kashnong nakalong hakasan post number 1 laning ni hapar khat ru wat hakasis pas number 1 ke ei ba kini kirang ba kin sandul lupa kade hangi menta ki samla ki don ni ki bas kem ke jingmut jimkhat ki long keme ki don hang ni ki bas kem ki balong ki paya ki ban kersyan kini ki rangba ka perkhat ka perdan ngang so ba kani di kapor baka shispa snem ngiladap ban sak ladap ban yi ya ka jing len ladi jo ki long shwa ka jungi bat nang ne shakmat sa kumasan pho shispa snem ai bangin long ki dong sandur lupa kumno baka shnong maporwat kan long hadian habot kum kadak ban burom ya kalengkhu sngiyap ke basis pa anri puar jong uwok yang nangba ke komiti jong ka kenru kelut ke jawai kala penlong ya kalempung ilek kai ba kijing ilek kai terai ban lek burom ya unong ya lek laj lo jong ka hima ya kani kalempung la penlong hamadan dulong bat madya kemai blai ki ba kentup ya kijing ilek kai terai kum kamu poin kara mukra kayatan tele bat ya sihat knam ki ba penken mau kijing long kena jong yang nangba ya kajing ya kop ram kamukra kapen i ya kabor bat kajing tibet ha ka baki arngut kini simbenta kilala bandra palat ya kasis pa nyo kilo ha kajing la kai mu pon ka dulong bat panalian kilalong kila du nakaliang kikim thei bat sinrang ka pen pau ya kajing sarong ka imlang salang ha ka kolshor bat kajing penne pensa ya kini kiriti dosturเป็นเครกกันหุ่นยาละกายกิชนรังกะ Onyx บานมิขมัดนาจลาเมคลายาหากซีเนียร์ 3x3 National Basketball Championship กับสาวกับบันลองหาบังกลอร์หาอุบนายกลาเลงกอดอาร์จาร์อับซันหากเลี้ยงกิกันเทกับดีเฟนส์กลายอบันรุ่งดากษัตริย์ดากบบเป็นเลมยากโกดกิงส์หากลำปงยาละกายกับบันลองหันนองบะฉลองเลยอีกับจิงคนกับชิดผ้าหากบาเลยชิมบันตาดาอัลฟาอัตลีกินหุ่นนากเลี้ยงกิชนรังบันคลิปลีกินหุ่นนากเลี้ยงกิกันเท
Haka jing la kai chas ka kone ru hampi na India kelayo ekanam la do ke baar jong ka na kaliang kiken te da ka penlim ya ka Irene Sukandar na Indonesia haka World Rapid and Bliss Championship ka balalong ha New York ka hampi kelayo bankur pra.san point na ki khatwitli ki round haka rata ka balai punyo snam kani kano ya la kai ba kli do jong keri India kelayo ya kanam job haka sien ke baar dien ba ka Juwanjan na China ka hampi kelayo ekanam job house nam arajar khat khandai ha Georgia. Mentang ini pe ek jinglong jiman kesunyang ha Tura. Kajing shit kalong 8% degree Celsius ba kajing khiat kalong khat 1 degree Celsius. Kajing skam kau hau menta kalong rupolai nakispa kesunyang kanrang ha ke bubun ki Jaka. Mentapat ni pai kajinglong jiman kesunyang ha Shillong. Kajing shit kalong 4 degree Celsius ba kajing khiat kalong 2 degree Celsius. Kajing skam kau hau menta kasngi kalong rupopran nakispa kesunyang kanrang ha ke bubun ki Jaka. Bat hajawai kajing shit kalong 4 degree Celsius bat kajing khiat kalong 9 degree Celsius. Kajing skam kau hau menta kasngi kalong sauplai nakispa kesunyang kanrang ha ke bubun ki Jaka. Chua ban poi cukup kujung tuk kubor ngi pet biang sesian ni kimat bakongsan. Ajing keren Menteri Rang Badu Keri Sya kipat nong syang shnong ha ka episod basis pak khat nyau jong kaman kibat. Kentu Kesang United Democratic Party yang Menteri Rang Ba ka celau Konrad Sangma ban penkria ka examen Higher Secondary School Leaving Certificate ka ban Salong Shen namar ka tengko bat ka election District Council. Kentu ke Kongres Kesang ha kaliang persya ya ka sorkar ba ka dai ban wan ra ya ki kor ke bor teknologi ban pentuna ya ki jing ki bami na ki jing theng kali he Shillong. Bat la pelong da ki jing la kai tenrai kum kadak ban rakhe ya ki jing lin kho sniap ba shispa an rupa ar jong kyang nang ba hajan jahils. Dia perlok katung na pois kubukut jong tuk kubor jong imenta ka janmit hadu bin sembiang berpil syar kasi kublai pi barok. Good evening, viewers. Welcome to the Notice News Bulletin. This is Monjoy presenting the headlines first. Constitution is the guiding light of the nation, says Prime Minister Narendra Modi while addressing the nation in his Mann Ki Baat program. Union Minister of Renewable Energy Prahlad Joshi reviews implementation of key schemes pertaining to renewable energy sector in Tripura. Meghalaya Education Department proposes plan to introduce 5,000 additional smart classrooms in schools across the state.